Reka tubasuhuze tunabaha ikaze ku mwanya w'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mukaba mugiye kurigezwaho na Alphonsine Musanganire. Kuri tariki ya 22 Mata 2026 ahenshi mu gihugu haranzwe n'izuba ryari ryiganje, ndetse kuri uyu mugoroba hakaba hagaragaye ibicu byagiye bigaragara mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu duce duke tw'amajyaruguru hakaba haguye imvura nke. Turateganya n'ubundi imvura nke ku munsi w'ejo ku tariki ya 23. Reka duhere ku bipimo by'ubushyuhe turebe ko biteganijwe mu masaha ya mugitondo kare. Hateganijwe ko mu gitondo kare igipimo cy'ubushyuhe iki gipimo kiboneka ku masaha ya nijoro kiba kiri hagati ya °C 12 ndetse na °C 18. 12 ziteganijwe mu karere ka Nyabihu, 18 zikaba ziteganijwe mu mujyi wa Kigali. Naho mu bindi bice bisigaye by'igihugu igipimo cy'ubushyuhe kikaba giteganijwe kiri hagati ya °C 14 ndetse na °C 17. Turateganya ikirere kizarangwa n'ibicu bizaba byiganje ahenshi, ariko mu majyaruguru y'intara y'Iburasirazuba, ni ukuvuga mu karere ka Nyagatare na ka Gatsibo, mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, mu mujyi wa Kigali, ndetse no mu karere ka Rwamagana na ka Kayonza hakaba hateganijwe ko mbere ya saa sita hazagwa imvura nke, mu gihe ibindi bice by'igihugu hateganijwemo ibicu bizaba ari byinshi, cyane cyane nanone mu ntara y'Iburengerazuba. Naho ku masaha yo ku gicamunsi hateganijwe ko imvura izaboneka mu bice byinshi by'igihugu, ariko nanone iyi mvura izaba ari nke. Hateganijwe ko rero izumvikanamo inkuba, ikaba iteganijwe mu bice byinshi by'intara y'Iburasirazuba, mu mujyi wa Kigali, mu ntara y'Amajyaruguru, y'Iburengerazuba ndetse no mu ntara y'Amajyepfo. Igipimo cy'ubushyuhe ku masaha yo ku gicamunsi giteganijwe kuzagera kuri °C 29 ziteganijwe mu karere ka Nyagatare. Naho ibindi bice by'u Rwanda bikaba biteganijwe ko igipimo cy'ubushyuhe kizakira hagati ya °C 23 na °C 28. Mu mujyi wa Kigali niho hazaba hashyushye ko hazajya ku gipimo cy'ubushyuhe cya °C 28. Umuyaga uteganijwe ni umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi, uzaba ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 n'8 ku isegonda. Uyu muyaga rero uzaturuka mu majyepfo y'Iburasirazuba ugana mu majyaruguru y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Reka dukomeze turebe imvura iteganijwe no mu yindi minsi iri imbere. Uko twabibabwiye ku munsi w'ejo, turateganya imvura nke cyane cyane ku masaha yo ku gicamunsi. Tukaba duteganya yuko rero imvura kugeza ku itariki ya 26 izagenda iboneka mu bice bitandukanye by'igihugu. Gusa imvura iteganijwe izaba ari imvura iringaniye, ntabwo ari imvura nyinshi. Dusoze tubabwira yuko ejo kandi izuba riteganijwe kurasa saa 11:53 za mu gitondo rikarenga saa 12:03 z'umugoroba. Murakoze kurikira iteganyagihe, turakira iryo ku munsi w'ejo, tunabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.